بین دده خجوکا بهاره دبشکو آدار و نیسانه در رفه جبر مها گلانه دم دچه خج تو نزانی دوره خجوکا بهاره تو نای لخج تو زانی بهار چو جهر چار وقت ساله خمگینم ناکنم وەک جارێ دەم باش ئەمێت خەلەکە خۆیان نەهادا ji پرۆگراما پەندên کوردی دگەل بن. Divê xelekê de em ê pendên girêdayî bi keç û lawan pêşkêş bikin. Meteloka me pêşî dibêje kur weke bav be sev bi sera, jê çêtir be zêr li sera û jê pîştir be xwelî li sera. Tê gotin kur dibe kurê jina xwe. Dibêjin kur berde çolê bi lava xwe çirava golê. Divê mirov kur delalî neke. û dîsa jî dibe kurê nazik rabe tu pêşa nabe. Rasta her timî bêhêza nikare alîkariyê bavê xwe re bike. Dibêjin malê neke ne ji kurê baş re ne jî pîs re. Xeberek cîrana re bike. Diyar. Çima beriya tu biramî tu biryarê didê. Ango kurê baş wê ji xwe re malê bide hevdû û ê pîs çi qas di malê jê re bide hev wê belawela bike û wê dibin de bandê. Gerî wê Kur ji dê re dibêje bi hokê qî. heke Kur ji dê re dibêje bi hokê û ji jinê re dibêje canokê. Kur radihêje tifinga bavê xwe û keç radihêje teşiya diya xwe. Şitki teşî çiya? dikarî wî li wir bêjê me? Teşî wek govin dibînin darikeka herî bi serê wê ve dibe û ew darik tê gerandin. Bi gerandina wî darî ew herî tê rêsandin û dibe ta û pişt re bi wî tayî cil û berka pê didrûtin. Bav dibêje heger ji pişta min be wê li dora tifka min be. Ango divê kur li mala bav vehewa û kar û barê malê bike û ji gotina bav dernekeve. Me ser kuran baş gotin em ê serkeçê jî bêjin. Meteloka me dibêje keç be mîra û bi destgirtî ve wezîra û mêr dike êsîra. Keç dibêje penca ez xwestim lê xiraba ez birim. Êgo bavê qîza bê pars nêzî wî nabe. Ev li gor zamanê berê ye. Em ê li vê derê herin cem mêvanê xeleka xwe bi çi dibêje? Yek o bavê qîza be pars nêzî wî nabe. Ev penda hinê tekez dike bê heya çi qunaxê heya çi radeyê jinê dikarî û di tenişta mêr de bi rolek mezin bi rolek erênî bilîze. Pars jî feqîriye, xizaniye, hejariye, şihadiye. Eger mirovek qîzê wî pir bin, qîzê wî hebin ew mirov feqîrî û xizanî nîzîkî wî nabêje. Ji bo ku jinê keçê karê herî giran dikir di tenişta mêr de û car cara ji mêr zêdetir jî kar dikir, paleyî dikir, aşêf dikir, pambû didan hevdû, pez xwedî dikir, pez didoşt, panîr çê dikir, tiştên di gunda de tevahiya tiştê ku dibin, tiştê giyav û tiştê pez vebû jin wan dirabû, jinê ew tişt çê dikirin, ew kar dikirin, ew xwarin çê dikirin. Ji bo ku herêma Kurdî, herêmên Kurdî herêmê gundîtîne û xelkê Kurdistanê milletê Kurd piraniya xwe gundî ne, di gunda de dijîn, di gunda de mezin dibin, ji gunda nanê xwe dixwin, tiştên xwe hemû ji gunda hazir dikin. Her çardem salên salê de ji bo wê yekê
jin di gundan de di tenişta mêr de seranserî dîroka Kurdistanê û heya ku roja îro jin di tenişta mêr de di heme war û aliyên jiyanê de. Ji bo wê yekê dibêjin yê ku bavê qîza be, pars nêzî wî nabe. dibêjin keça xwelî serê xwe da kir û bira pez û rez li hev par kirin. Ev çaxa got bav dimrê, rebenên keça digirîn, lê bira malê bav li hev par dikin û gelek jê hevdû dikujin. Tê gotin keça kin ji malê re ye û ya dirêj ji şalê re ye. Ango keça kin cansivika bi lez û bez karê malê dike û ya dirêj karê rajê şalê kayê û di spêrê xwe diraviya malê. Keç beriya mêr bike digirî û kur piştî jinê tîne digirî. زن هلا کرمانجه ما بی راسته مشتملی ماذا أنا تشتن شيء دبن بس نا هم إنسان ولنا أنا بريا مشتي تزوجن عاجز دبن belki yüzü tezavücün mesela nizam. Allah kaçki yani az hela may kurmanca bejin tüm mazlum. Ne? Jibar fakira vakti şey dibin hamad bejin kaçkaya halkiye. Aha. Are. Hatta mazlum dibin bin amri tiya khabami khoda. Vakti dergisi dibin bin amri halkiye dana o vakti tezavücün bin amri İslami khodana. Are. Yani hürriyet jibartine. Tzi khapefet ki. Asas dibejin dikaran bu kuyunun ek khunin jivaka. دابا خورد درگستی به سوزاد ده جنی از اشترا وا بکم از اشترا جیانی کی خوش بدم دستا از رومانسیما و از نزانم چما بس دابا گفت کبه واقعی کمنا مالا کده واقعي جياني ده. حمید تشت دبي وكا مزاج غاري ليه دخيل دبي بس بنشكر وجه شنك بايدي كبه مكاس وزيتا كاس دار شو دربازو پشتی او گوتی چیروکا کدرش حس کرنه و کچی دبیجه کچ بهتر کچ بیجه بهتر کچ انسان دبیجه تهاتی گوهرتن Biraz behter kıttet yani o akide. او پت پت باشوات بیجه كذا جو میرا بخير انا Söz da ya. Ki خوب مكريه كاي سözet. آره. Jan تغيرتن تبهتر خصته هب ناست ki تبهتر داود سر هب. Ya şirin dibe بس yani تري بالجم ما كردات بيجن ولا بيشتي زواج تهاتي جوهرتن او الناس نكري حتى جوهرتن وهي هر تشتي باش داخل باش داخل يا كرنشترا جبرولو تا او الناس نكريا مسألة أوروبية بهدورة صالة كي دوا وسيا دمالك كده جاني خودكن جبرولو هفدو ناس دكن راستا لإما جماعة أبناء مالات شاب. اللي بس تشتن إيماجي تشتن خوش هنا إنه تشتن خوش هنا إنه وكا حسكرني فترة كي هبدو ناس دك إنه يعني إنها الجم أوروبيا نظام أفرحيها عمرية الجماعة إنه يعني خب هفرق ناقش يعني نجيبو خاطري دو بجنها خناقش إما قالك إيش عندي ده حتى دمروا دجنها لجافاق ودجنها فجي خوش مناي هي هل بتوين خوش مناي بشتي زواجي وهبي لأفجي أنا زبيجم عليه. ما إيرو خلق أخو بداويكر ودم باش لا ورا لا 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 لا وزاب الشمع بالي شايب نوالا هو كتم نوالك واد بالي وزاب الشمع بالي شايب نوالا هو كتم واد بالي ولا جمرات الجواب خير جمدي دقوق كاش خلي كرما ميتنا خوش الولاد غريب وغربتنا خوش كي بربي حالي أزراب دستدش خلي كرما مي خبين مالي مالا وزر زندو بندي خوري صوري سبي بدن برسري